so for apostle kwadwa na meni madi ahiem ne ye be che oba de ya wasem me so wian waso na fama asem no twedi ampo ya wena me so e de brewo no ye mo oba de nsamra ne ye wia ne de nsampa na ye den atoa so ukatawire bo Nkrofo twedi ampo ne yi opam kotokro bo agese ajabre otibreka se sha henche Nkrofo twedi ampa dumai kase dutan kase dutampon a wase wedu krokro du hinika taban ye Nkrofo twedi ampa ne yi menkwa mi Nkrofo asidewura na asiensa amoso ansa me da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu temtechia wocha akocham cha akobramo okofu yi yehowa breye chem na yenkwaji akoframrai na yakocham techia yeda wabramo apiafo amansisi tata jijifo a wodi anamo sisi yejiji yentata onantefo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuoku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa hoode timutin ma Israel ade sedom nante asase pese so twa ya ensuompanka wona ase kontonkro wi awoda mansan komuei okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpoma ama Nkrofo twedi ampo beni ono ani Nkrofo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenya Nkrofo twedi ampo bade. Obade nyame kase Jehovah Shalom. Please. Hallelujah. Amen. Ye do bade ya wase. Wadoye wode ayen. Amado mfom so nim na to nyina chi ontwa me ntwene ontwa wo so ntwene aye nka didinda. Amen. Adofo no mu enenso ye se twehia doimu ye be twetwe diampo ya wenasam wian waso fo waso famme ne tie nsem pa no obo ade ya wena me so de brawo no ene topic e bara no odene na odofo wian waso yie ne bisa ho kwakyen se uye mu bi ye ba no uye mu bi ana se uye mu bi dia enye se wadwena nsa no twedi ampo ya wato ne safra wo yes and this enye obenya wo afobuo obenya wo tamuo enani wadomre enani wo nkwaje ya wian was na tie topic ni ye topic na ba ya to din se Nkrofo bi bu Oman ne Kwasia ana titia Nkrofo bi bu Oman ne Kwasia ana sembisa aya sembisa oka ho uye bi Edi na wo ye di bu Oman ne Kwasia edi na adi ye wo ye di so Oman ni monyam Nkrofo bi bu Oman ne Kwasia na aye question yes menka se Nkrofo bi bu Oman ne Kwasia o me se Nkrofo bi bu Oman ne Kwasia na tie twi ni ye o ka babu na babu kasam bi the book of Isaiah chapter 2 chapter 1 verses number 2 the Bible Isaiah 1 verse 1 verse number 2 verse 2 no what's it what's your muntie osuru we obi antie osuru muntie Ghana for obi antie apostle asase we nyaso Ewrade rikasa otwedi ampo ya we be kasa che wiase ayere mi ma waso aye ne ma ama wanyini ena ya nyini mama won so ama nipa so na wo de ena nipa nyini a wo bonso ya bon Nyankopon so ko na ntwenim ni wura na ntwempo Bible so nim ni wura efunum ni wura di daka efunum ni wura di daka mi ma Israel de ni ma Israel Ghana de wonim mi ya nim Nyankopon mi ma ni ntiase o mai twaso wasi o man ni money yefo o man ni boyefo o man waso o man asumu ya yeduru emu yefo asefo ye ya danim yefo asefo o man wa pro o man ye ya ebi ya pro wa Ewrade Nyankopon ye Ewrade Nyankopon wa bu okronkron na mitia ye budai wa bu okronkron na mitia ye bu okronkron ni dai enimitia
One person baga na kasa mu a just ye bu Nyankopɔn dan Kwasia yes ye bu na mu tiatia Bible was it one person was hanu wachi yam pase ya basa ye chi wo bone wo adenti na me more me yare and on koso more man ntwene some koso asam wachi ni be koso san na chi wo Nyankopɔn samo eti muni nyina yare ti muni nyina yare akuma muni nyina hodo akuma ni nyina hodo Bible every anasi kosi atifi every day enayasi ekosi atifi kosi pampam emudie biere nim asamu aba mesin Nkrofo bubu Oman Kwasia na teacher uyo mani yana so bu Oman Kwasia yasam headmaster uyo mani yana so bu Oman Kwasia policeman uyo mani yana so bu Oman Kwasia soldier man uyo mani yana so bu Oman Kwasia politician muyo mani yana so bu Oman Kwasia asofwe muyo mani yana so bu Oman Kwasia immigration officer muwacha uyo mani yana so bu Oman Kwasia taxi driver uyo mani yana so bu Oman Kwasia Pacho, Mochimai, uyo mani yana so bu Oman Kwasia doctor uyo mani yana so bu Oman Kwasia nurse uyo mani yana so bu Oman Kwasia adienya ye misi ho kwahye misi Nkrofo bi ebu Oman Kwasia DFA uyo mani yana so bu Oman Kwasia asamba bande asem de beba udo pianchake ebi beba onye ko podcast mi acha ye yes asem wo kan pacho we waso Neti Jeremiah chapter 9 verse 12. Okay. Jeremiah chapter 9 verse 12. Bible says me say. I know be nyansafo. The salesman be ko business apostle ko man na what dey am share. Na dey quote me ko tu ka me ko to fi fanti dog room. Share. Aya babu masam. Yes. What's me say? I know be nyansafo. Why no ye nyansafo? Oh beti asem yes. Oh beti asem apostle ko ma me kin ntia me ka say Nkrofo bi bu Oman Kwasia. I know brother no kasa chere be. Why no urade anu akasa chere no beti ye di sa de wan dance a chere wi ase. Date na asase na say. Date na asase we ase. Asise sere. O ma ye wo koko. Timba. Boxa. Manga ne banche. God. Habayira. Kontomre. Enche. Ahia wa. Ofui. Adwe. Dina sasi we Nyankopɔn musi ehira no asai na japade a wo ma we mu na ye nso mfa so na sesere na kita 60 resources ye nso mfa so ha na me ka so ma bi Nkrofo bi bu Oman Kwasia amuntem ase isi Nkrofo bi bu Oman Kwasia na ayo so mfa so wai God so mfa so wai damo so mfa so wai God so mfa so wai magani so mfa so wai koko so mfa so wai Bible what's no benyansafo what's why no ye benyansafo obeti asem yes obeti je mi kan ase when the brother kasa chere me na kasa chere bit ma come any nsam dey tuna asase say tuna asase o yete so o man we bibia ase na wo de banchi dua to de chi wo de nwia keke wo be ko na fifi yes na sesere no man we pa man Ghana wo bia fa so bibia no ase say ye wo ye o man we mu ase ye ewurade say na go pose me kama Ghana for we tell me mra bi di so mani mu no see obi aja ye ja na mra o wentie mi ye see entie creator no wanantemu ene dodo na so mo nante Nyankopɔn we di wona kuma din yachi bi di na kuma den din yachi Bible kasa o obi adropa yes it is so biasin fa so kwan so kwan you be so be bu Oman Kwasia no and say Ghana for pass obekɔ bank obi afa nyasa kɔ so bu Oman Kwasia oh yes or office bi obi depend na bokro no no bi awia banche no akodam no bi so depend den abokro no nyansa odi ko school no odi bu Oman Kwasia no obi ayeso hanko school ni nyansa ti awia bu oboto ni ache ni ajeli no bu oboto Obadi fantasy am na wo mi akoma mu mi sin Nkrofo bi bu Oman Kwasia na anye se Bible no mention na se Bible no be kan asam dia anye tie se wo bu Oman Kwasia pa dia anye baba yiwa no report yourself yes tentem ansa no Nyankopɔn ayedan Onyankopɔn invite you yes because Onyankopɔn invite you a wo ba kyerɛ oh yes awon Kwasia bu odi abu Oman Oman Japan ye bia be fa unsam ana ade ye dem Oman no wo dia wasa usiram wo dia wasa ma asiram wo bu Oman Kwasia wo for mani skadi pambo ni so Nyankopɔn ni wo bi ka na ni wadomra na ni nkwaje repent yatra kasi ye nyase ya dwene obi aye na dwen sie bebo ye bra so Oman ba pa Oman we hallelujah amen ye bi bia be da ne kwan so oh yes but Kwasia bu ye di bu Oman na dai adoso
Ye kokren Kwasia bu asofo bu church members. Who has a church member no your member? Or your member? Yes. It is so church or so for bu Kwasia. Hallelujah. Amen. We bu man Kwasia. Oh yes. But so many pana bomb so bo. Yes. One a cast so for tonkuto. Obi ansumano. One Bible ban ma kwansa je cross. Bible ban ma kwansa patcho de Brazil. Bible ban ma kwansa yeso boloton. Say yesu moja. Bible ban na ma kwansa software ka kokoton. So for ka kokoton asori fie. Me fro kokowura na say me from me koko. Oye me koko. Yakobo fani senkan. Amen. Agiya koko. So for I saw them in the name of Jesus that will ka koko ma Jesus. Hina yesu ka koko. And he fa kan yesu Christ oji obi dross. One dross. Na pache de na esi nye Kwasia bu na mu Kwasia bu. Na je ne say individual obi na wabu nu. Oni so abu o man Kwasia. Say ni pani be su agu o man. Oni ko pon fa ne senka. Timbisa kwa chise Nkrofo bi bu o man Kwasia na. Asembisa. Question and be the book of Hosea chapter 4 verse 1. When you go fight. Yes. Verse 1. You fight, no. What's what you saw for no man? Yes. What's it the working? What's it the making? Hosea chapter 4. Yes. Verse number 9. Hosea 4. Me part of verse 1. Verse what's it Muntia Hosea 4:1. Hosea 4:1, right? 4:1. What's Radiasam? Ghana for Muntia Radiasam. Israel ma. Ghana for Everybody assassin for your ham. Pons on near test as well day. And your ham. And yet day. Ham. No crania doye. Was it no crania doye? I know you could put him the assassin. Uncle Pony, dear Bian, any assassin so. Check it. And take any good to 40 as well. Oh, Catechism or wire. I saw the penny to wire. Quite master to wire. Going to a film quackra. Who saw them, a man from them was a day. And what? But the Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Man, the Taliban was a day. And what? And I remember good church near the and Grandma, you say, Pacha. No crania do no you put him the business so. No crania do any young pony with the year of church members. And take any good topo. Debanes Wagana. And take any good topo. We are no cantam. I would get it from. And I would ye no chrono. I want to say no. I want to say I Ghana ma. Would get a cabin no akakabinsa will be a pumping match on the boat danka. But if you go to what you would miss in that, only miss unam baby. Now there's some patch away, young uncle. Papa baby goda. And then let me catch you. Yeah, some more. What be cool is here? I would ye Ghana you. Moja shego to moja ama assassini dia bobo. Ghana assassin where you suro moja na assassin dia bobo. Esu to fonya nyam. That is soaked with blood. Yes. Ghana assassin is soaked blood. Tie babo. What's it? What's it dia babo? Ama assassin dia bobo. Ama assassin where dia bobo. Esu to fonya nyam. Ya tesu nyi obi aye wild. Ame ewura mu aduma. Esu je won saka obi bekun. Eno de. So nya obekum. Yes. Church member nya obekum. Yes. Bank nya obekum. Yes. Politician nya obekum. Yes. Ewia say ye. Patampo ya. Say apun patan nya wa. Ye mo bi ham. Sabre babu so obi tie me a wonte ne ye pa. E mo bi kan ni. Ahwe no obi anka obi anim. O man te so won oni asofo ham. Na ya tie man we mu ni te so obi oni asofo ham. Ye to mbe suite be kete. O man ye sintio. O man Ghana sintio. Enim dia me man ni ti. Say nim dia o man Ghana mpanyifo bi nimti. Me to magu. Waso be twedi pa ni bi agu. Wapuni bi enti. Na ya pudi mi de enti ni ase apuni de nyame asam ya pote babo. Yetemi so mapo. Poso ba poyan. Mokoso dore no. Ebra ka ese Kristo som nyame som ni nkremo som do so no. Ana mokoso ya me bone. Se body kon head ai. Ekoso. Sabre am pacho school day nyina ya full up. Aye asori dama. School day nyina da ni asori. Yeah. Fancy Achimoto forest. What you can obe Nkrofo adwosio. Ya twitwa na plot by plot by plot. Wo kwa kwase obi weni. Obi say hi me adwosio. Plot number 1. Yeah. Site number 3. Side 48. We were friends almost zones a day. Zones. Zone 40. Zone 40. Somebody young Mula Dania sorry. Mokoso dore no. Yeah, Koso don't want Yamisum. And Mokoso me Bonnie. Sati. Sadia went it. Mani mo nyamo. Never person when Yamu. I bet them hokra. And this is a Ghana. You will go to some fast work. You Coco Ghana. Asumilo Boade. You Coco Ghana. Asumilo Boade. Nebo Remember Pony Modiani? Ponya ye dinner than ye diane, ye boo man Kwasia. Bia Passport, this is Obi Tim is Habre, Tia, Miss Obian checking on. Not checking what the Boo man Kwasia. Yes, young Kojum Yankore. Yeah, ye Kojum. Okay, ye Kojum straight. Yankore a jum. And Kwasia Buakos would jum. Mammy and say, in Katia Yawayami. Oh, and young Katia. Or the content I then.
And so abomodin dia kosi dwom. And all the thing katia di konkontafra. Nkrofo so omunye dai. Omuni. Boni beni. Nipa na ba wayi ni yam so beton katia yayam. Yen katinkonto. So akoma ni katinkonkonte. Oh. Oh yasa ko jina so dem akoto hallelujah. Praises and worship okoto. Okoto praises and worship. Okoto na so dem pa no oto bibinwum muzama bibinwum a. Adacha na so nyamine. Adacha na so nyamine na so nyamine. Adacha and siselo. Adacha na so nyamine. Adacha na so nyamine na so nyamine. Adacha and siselo. Akofo Kwasia fo mo yes Jimmy fo ya so dem bon Nkrofo po koto se mu ya akofo hwe yakopon fa ne senka amen o mi adwiri ni amen wo ko gina so dem akoto abibinwom boa na wo gina badwoma bebu Nkrofo na afusi yakopon wan ko school wa woni mu nyansa me si check anyama na wo ton no mami obi akofa kokofun bebe Potifa yakotu nkukotu aguo enu akwose sanu ababeche no toma Nkrofo obi ni trophy apro no di jankwanche toma Nkrofo obi se otikam obabi trophy o kam apa putim pampa wom aso ka na tuye den wo ye den si kwakoji usika na ni trophy fun koma no wo ye den si nyama fun and now obi kwaku nimse wo ye choba nyini penya na bakramai ade na de krama fra panche na wo to ni choba aso amanim wan wonim TV no jai ye no nkase krama nya na mobi but enyo bi na rekrama yes and so wakwakoto wakokum krama adiam na ma boys omuso nyiro mo and ma mi we de choba de na panche nam soso papa nkrama nam na soso yes ponchi koko Oman Kwasia. Who you know a politician? Even the politician, Papa. Miss Oman Nkrofo be a day. Oman Kwasia. Yeah, that's definitely preaching here. Yes. And Nkrofo be Oman Nkrofo be Oman Kwasia. I don't mean I make one something. And no koko. Will be depend. Shall no be a ye. Shall no be a ye. Shall no or be a ye. And no. Aday, ye toya gema ya wusa aday. Now you men preaching for when one man of God. There be. So we go preaching for God so love. Yes, we are doing. Oh yes. But we no drum. Mpe video numero. What Nkrofo ko drum? E ko tin Nkrofo. And you man Nkrofo ton wo drum. And na di yare bebraba. Yes. Ni mo bro. Obi su ye joba. Onkoto tomatoes papa. Tomatoes are pro. Hey. Wa yam. Afra ogomi Modama Ojaba abaye duane ma mufu samu yesa ye demye mufu say ye enye Kwasia na mubu ama no Kwasia buo Bible say me wie na me di ho atam wo no quotations na ba na me so abenya wo share me se ne yasasa wadwene na me se ye Nyankopon suma choba ya empre ho nkwa ya choba on small restaurant empre ho nkwa ya because you only time only abada ya de ya choba ma me we so ha manim me so only abada ya de ya choba etime anya choba only abada ya de ya restaurant only abada ya de ya gari and beans only abada yo now come on you nantufunu you are more come to Sadia. I say, some are born young Chanami and day. And say, Azanti Yakubu. Say your Christopher Fasa, and your uncle for the day. Azan, on one way, Debbie, but what so be done and cheat a cracker with patch pad or bois. What you chairman Nkrofo about your funny town? I mean, what be actually, bra. Sister, me patch radio. TV for me, ya mammy. I'm going to a penguin. Me penguin, and wo. I will be a iron in some. The in some. I would have done your bow. No, dear, what dear Cody Yam would be in some getting in some way. Now, you are quite the good yam, and the idea Bernard Bono. Nipping idea. Aday. Oh, Paya war. Nipasa me may war different. No, no, copper war. What the foam? I want.
wakotra waton oyo abefie se ya di ni dwa Yes. obra wakoto yade ama wunia obade amante asem na wo mi adwene ni mu ye inu ka dwom asam Yes. Dwom. Yedu dwom. inu ka dwom asam Yes. hwe nyem akoso wo dwom Me koso papa. Nyame koso. na mo apro na obi aseda aho obi anani aho Na ni tua pa. Hey. nim komani brenti ni wani awrawo Dabi. yakoto odi aba na odi aba ya aduane adi unim befe se waton yade ayedai ama wunia Yes. waton ama wunia ye radio a unia bi aye ewo dwom yanko yanhwade bi edwom ameka wasem edwom me free dwom a na me ba besia ko education Yes. me free education na me wura bam na besin ko port Yes. me no otua ade ende me sin Nkrofo bu biom ane Kwasia ate se mu hunu we na mu wia mu hwehwa ma me Yes. mu wia ma me fast kra na Yeah. we dia hwede akoso na me sre me sem bi sa question na me throw question Okay. and na denti no we tu kwa brochiri Ukwankwa bruche. akobo bra Okwampa. obade na dom Yeah. etinya kwa container auto cans too Yeah. na ode ba se ode baba ye adwuma o na ne agya e wo Ghana me kan twi no wate ase Yes. O wona ne agya. ne agya Kure. ntino de be ne maame ne papa enso benye bibia di nti ode baba ye adwuma odru porter ya kam tax kakraka to so Oh. ya ma kwa ntimi anyi ne cars Eh. na ban fa Wafa. enya ban na afa so a yo fa ene so wafa Obi afa. na rawo sam ni say tax na ye ji onua ne wantimi antua no Ntua no. ni abosa aka na oshin Ah. na ye de sika kito bi adan Ato so. na denti na munim sam beton ne saa na monye saa kwa ne sika na momfa ne ka anya dan Ama nya no. Kwasia buo ni Eye Kwasia buo. Ah. beta tennis Hey. ye Kwasia buo ni Kwasia buo papa. Nkrofo cars aka port aya bon ocean Fofofo. dia man Nkrofo bia ye from anompam Oh. tufu se ni pani kono kosu osuban etie subi go Nkrofo bi sugu o man so Yes. Nkrofo bi sugu o man so anko ye da Dabi. tie mi ye babu be kasa mi akirao ase babu ne kano se mi kasa se mu na me ntimase hallelujah Amen. babu ne kasa mi akirao Yes. wo kasa bi akirao the book of Jeremiah 9:1 Jeremiah 9. tie babu Verse number 1. yara kolamantesi 1:1 Papa oni man ho. ya papa Sanka mi 3 nsuo. so kwa ma se mi ti yansuo Na mani yesubura. ani mani yesubura Anka me sumi man. aka me suo moment Ghana Ewia ne anajo. awa wia ni anadwo pan Nkrofo adan omo pon Nkrofo bi Oh. verse 2 Verse number 2 no. adentra Semene nya akwantimfo asu Ghana yeso. from nantie bi obi epre se obenya akwantufo homa Yes. no why dai Kwasia so. no janye from Ghana Anka me jami man ho. Nkrofo pe ma we agya Na me fi wakọ won chen ko. people to Africa Ghana ifisi ni ifisi omuntia Oh. Ko da. Nkrofo bebre adwane kọ Komo kwa. adan boni ben listen tiaye babu ne ka sama chirawo adanti ya awudi samnya popo ne so efisa dan Na ya ware sanfo. sese aware say yaba Enkonkonsa tua wo kuntunu on touch them. sese nipa timi kun asem wo bi be ka politician be ka kire wo no Wo kuntunu on touch them. obe kuntu ne tachere aka no Edi atro. awa abato obrem adi a chirawo me ba me yesay Wo mu di asase so tumi. ne nisa ka asase so tumi say ki Wo mu ni manu krada. na fe no kura no ayira wo manum se me boa mo kan kire me na me tro baabo no Dabi. me printing press Dabi a. nipa no a odi atro akogya platform so adi atro kire man no onya tumi wie ya Wo ni manu kra. fe no kura na ayira Wo free money mu ko de na money mu fe da. o jeje no ano firi boni mu di boni be tua uka Wo ni mu awurade asam. omo nim awurade asem biam me na me tro baabo no Dabi. me printing press Dabi. onye mu podcast kire man Ghana Yes. topic ni se Nkrofo bi bu o man Kwasia na
My dear brother, my dear sister, be attentive to preaching here. Yes. Mr. Numative to preaching here. Try to tell the woman Kwasia headmaster. I didn't know you. Why did you call up prayer? And the baby school and the edges kind. Yajija aso. Dada dina mujena. Mujaya dying. Tabia kumudi kwa blushi. Aso. Ebia. Yenye bia yape. So just never no. Aso. Yes. Sekai. Think how they were checking schools, Nibi. I check school. School among school farm. Sumuji sikani aso. Menkasa waje aso am from so. Na da ya gigi ba ko na waye. Obisu adwuma ya dan aba. Asore. Uni bia ne a kire ba bia koto bi. Ya tomi oskumo. Ya tomi o. Eti aso de sekan aye say nsuo. Yes. Adane dan recycle. Yeah. Say ya na koba. Nekoba. Aso ene sekan adane de ba de. Recycling no. Recycling I was school one. The best school one. And one is Thomas students no. Last time there. And one say ya. Kofu bi bo man Kwasia na. Se bobi yabam. Obadi Yankopon ohu yamabo. Amen. Ya ton obi ka. Hey serious wa some okay serious pa o. Oh, se me me kamako. Me ya soma me o man no. Hey serious. Me kama sem wi a me community to one mo a mo na mo bre. Hey serious. Na mo bre. Ne wedi wa okoagba de no de abai na de no akofa abai. Me di ama ho. Obadi Yankopon hu mo bo. Amen. Okoto obi ka na wantinye anyi. Ya to no fofofu am obi. Oh. Amumfa ma no fofofu sai. Am obi fofofu. Ti na uyi ka wo de ka ba mfa ka FM. Dabi. Aje o de bi de FM ba aje so di mo bi pagin bi. Sir. Ai, because you obi fam ko aje akwam bi obaje jiwa manaka. Aka beka. Be wi eche no ankasa fa che no mo bi ato. Be so tim. Any arrow glass nko en ba. Nkrofo be yan no. Na mo supporters mu wi aba ho. Aso nkrofo da so. Eti mo wi am toto ne mayi. Yes. Ba di Nyankopon hu yamabo. Amen. Obi sha ho. Kofo bi hyehye mu. Kofo bi titem. Ebi di nyamesuro. Ebi so nsuro nyame. Yes. And that's an their topic and see. Nkrofo bi bo man Kwasia na. Na Kwasia buo na hyehye he. Eti wa wutie woni me bia Kwasia buo ni bi ye dai. Ewo. Yes. Wa wo be na me si obi ye koko krache. Nkwasefo ahuna ma no ne nsam. O kani koko moto du nie mienu. Obro no koko da. O wa do scale no. Wa do scale no koko krache. Ono koko. Ono koko. And so ono ti koko chen koko da. Oh, so scared. Ono koko so ti koko chen koko da. No. Wa do scale ni kani koko moto du ni die mienu. That's why me hanu TV no. Dabi. U bu se for fa so adai. Ubu ye niam won kwase for fa so adai. Kani koko botondu wo die mienu. Wa woni wanya watwe. Koko wura bi koko ka bi timi ajejew. Wodi koko ba saso sa no ashada kam. Na nyese na say sa. What the redesa no de bu. Obadi ya wen fantasy. Amen. Amen. Na see ye free wa Bible case ma chewo. Lamentation chapter 1. Lamentation chapter 1. Verse number 1. 1. What's ow? Kwa Nkrofo do so. Kamu Nkrofo do so Ghana. Ono kwa kasa to waseni. Ghana to waseni. Denka oso ma na maimu no. West Africa. Ye ka o man ya Nyankopon hira no a. Fedi wa yo Nkrofo. So man Ghana dan Nkrofo. Do di asase ho do so hima no. Odi asase ho do so hima. Afedi o yito. Say Ghana ayehu. Eto. Oman Nyankopon, Oman Ghana. Nyankopon hira ayehu. Papa. Ananka Ghana kan nyin kwase ke wula on to. Debi da. Me yetu on fedi yito. Me na me choba wo de trababu ni yi. What's it? Dia anka oso ma na maimu. Ya so ama mu. Wa yo Nkrofo. And the man na Nkrofo ma. Do di asase ho do so hima. Asase wo do na etu oka san say ye koko. Timba. Bauxite. Manganese. Kontomre. Me patron kankom. Emre. Akwakono. And patron na Ghana yani. Ye will be everything. Ye aboa ni ye mmoa nyina. Ye will be. Do odi asase wo do so hima. Asase wo do so hima ni bi. Wa ye do yito. They say eto. Tu koko so maso. Debi da. God so fa.
Angani susu hu fa so. He say yan you taxa. Hey. Enye ye. Debi. Tie Bible. Eswan was one ado. It say obi ni pen so no. Kwa so me ba so no. Onim se pe we no age batie batete de abeka ne nsam no. Iso to ngudam. Eswan was one ado. Ya na ado ni pesi ti amabi masua no kro no bo. Oh. Nisuo se so mafro. Masua na ado sa. Besua no pa na nisuo se sa na wasu odaye mena pie wo ne. Onya na do fo awra chechire. Awra chechire no wan. Ofufu ni tokotopo. Awra chechire hin na awra chechire wo. Awra chechire wan. It say doctors and cause demonstration yen tompem. Na say sanko demonstration yen tompem. Debi. Na police for na soldier for the yam de mana wom so omo cause demonstration. Tom dey say so no and debi so mo bai. Onu no so nya kwa demonstration dia. Masa Oshia road Kai. demonstrate o road. Okay. Oshia road Any demonstration be koso. demonstration be the taxi driver Oshia wa pe no so demonstration. Okay. Come on parkway. And the demo no. Parkway. Okay. Parkway. Roadside demonstration. This who do na oba na who say police for na sa o kwan so a almost like omo demonstration. Yes. Baby oda ni peg nye ne mpap wa to achia it is han yema we to hia obi a afumo umfumo anka police nye go hia obi no afumo a na nko atunufo na sa futuo we ni ho the last nyina ba gu so. Oh yes. Onya na do fo we chechire. Awra chechire wa he Ofufu ni tutom kotompo. say Ghana memo wa ntwan kontompo ndidi o Wada no ho atamfo. Ebu ase na ne wa tamfa mo nka Yadane. enne kokwa me nkuma saka Yadane. akwa bi gira the blackboard dey see o Yes. onu was so a lot of focus onu nim say na ma ne mo Dabi. enso ase ebebo Kai. Hey. onu nim say na ma ne mo se ebe de ebebo Yabo. Yadanda ni ho atamfo. Say dia ne hu dan Atamfo. Amane ne misi do onye doctor enne obi nim kokwa do ba ko pe odi be say ade be 40 Any. the din doctor so aye common Aye common, it is house of juma Yes. the doctor aye common o just say o nyunum o say doctor abrofokatie Doctor. friends say oni my friends and tuntu adro doctor banchi haban doctor and sabi mpediasa me na msenka obi be hwe obi ayase your friend gynecologist abi awo no wa hye da content ye obi school akoni mfinhie dunu obi ti Ghana mamu anum and na ma tete aban herbalist afro gynecologist awo fa we are hwe ma yase Baby haram. o be tua ka pa O de haba no hwe ayase. o de hwe ko fo ayase nya du apa kokoda Debi. One go school. Eye ko haram. hin fa school kokoda Doctor ninti. kokoda aya yare nso obi ense beku ni penti obi asuro wo to ko ase pagya no we pagya nan Ahaban wura no. habanura nka sa haban na aduro ni mo Ebudo wom. na so papa chum bisa kwa pagya nan sa. wo don sa ba sho ba ha kire den Ahaban wura. den na kire ho wo de cut up kire den wo woni say kire say wo de ba de kire say aso me hwanu anu TV no we are za pa Ahaban wura. Yadanda ni ho atamfo. ya dani ya watamfo Amane ne so nkontompo mu azan Jebabo amane ne asum dudu oti. amanye ni asum dudu anti We de tuko. Ghana fo yira o What temana mai mu. ene ukoto go Ghana ni edai Oho. Liberia Oho. Senegal Sierra Leone Burkina Faso Cote d'Ivoire Ghana fo age omunia na Africa countries never What temana mai mu. ene tete mama Ne so munya home ba. baby abiti no omo bread say you te Ghana pepepe Ne tetu so ne wo mre fi oso anya dai O ma. Koku brase me Ghana ndi okope de Otogo. Be kofie. Koku bra fi ose dai Me ma. Koku ko njowi am wa ose me ma adanya me fele Oh. me ko ya che obi anu se bi bibi ba oba de mfa ni sankan wo Amen. me patcho Nkrofo bi bu o ma ni Kwasia ana tina ma Ghana ni o akwantom so bebe fie Jebabo Onya home bia. ye nya ho me bia Ofufu nya koto na ho kire mu. Nkrofo kutu kwan koto Nkrofo ho kirem Nkrofo tu kwan koto Nkrofo ho kirem na de hwe dwom meka ye edwom asema na meka o de ho hwe dwom yi enwo Enwono no. enwo Enye paint. Sepenta Enwo. Enwo. How? Hey. Ebi no dey nsam no. Food and drug board for and nam drug store. Munko dwom.
Pastor na munko dwom. Enwa yedi. Enwa yedi. Ayehu. Enwo. Enwo na aye paint no. Aye paint. Mana money give makeups no munko fa nko sra mo. Yes. Red makeups. Red makeup. Ayehu. Dia ko so no. Dia babu e. Ya dani ye ho atamfo. Ya dani yankase ye ho adan atamfo. Ye ku ye ho. Ha. Enwo. Se ebu pe ni. Ya dani yankase ye ho atamfo. Zia kwa dia bobo. Se obi pe ye bie di. Ewo enwunu mu nti. Wa frem. Se ni mi be wu no be nya mfaso. Se nipa we koto se obi agisikadura. Okum nipa no okabi. O de na chance we okum nipa. Oh yes. Ni because ebia nipa no kokum nkasa mi mosikadura ni bia so abaso. De bida. Ebia nipa mi ensa bi no kum bato nipa hi na beto wo ngui. Nipa hi na beto ngu ya akodi. Nipa pem na beto ngu ya de akodi. Oba de ehu yamabo. Amen. O man tiase. Amen. Omfa ni mwosira megu Ghana so. Amen. Na oma ye nyina ni ye ho se so bu Oman Kwasia okwanfofo bi so a Onyankopon nu obi ka. Oh yes. Uni ma me de Bible quotation ba. Wo de me bo bonnie ma no so ba. Me bo bonnie ma no so ba. Point by point. Zia kwa dia bobo. Say Ghana ma modern asie. Dia bobo. Ye dia bobo. Na pro kese nyina ya afo. Ene ya pon kese ya susu se nka ye mpanyimfo high tables no mo tete ho no. Akenim se nkom di bi pa be firi ho de aba kai. Ayafo. Kai. Ahokra na kro no bokese ne dai. Ewo. Asofo su ku ame. Obinya misura position say Kim. Wa wie. Asu ka ye ko nya ya no. Akoma na beka so oh ya wie. Nya papa. Obemma sa friends say sa misura we appointment and sakai emfa so be ba wo so ma Ghana. Say ye de ensa begu yeti. Papa we ya wa be die yewo. Ye nyina ye nkambom. Papa wa be die yewo. Don't die finish. Yeah. Minister we our baby. Yeah. This year our baby. Yeah. Headmaster our baby. Yeah. Oh here our baby. Yeah. Hey. Ya punkasia wofo na yafo. Omo man nyina ye momomobo. Say hallelujah. Amen. Onyekopo hu ya mobo. Amen. See Bible. Oso omo man na ye momomobo. Ma. Hey. Mano. Ato pray dey omogro. Yes. Eso ba kopa adwuma. Amfane to ankwa. Kai. Ye mfane. Say ye just CV to. Ye hwe eto CV. Oh okay. Paper one there. Yemfa pepa ne adwuma say ato. Ye pe body. Say manager bi peto papa. Manager bi peto. Papa. Minister bi peto. Also for bi peto. Assemblyman bi peto. Hey. Cameraman bi peto. Hey. Na huye hi obedi tre. Say dia awuye yi ato man Ghana o. Na tamfo di ye. Say we ya tamfo mamu a odi ye. Na muna todo di nti. Na to na odi no odi ye. Ghana mamu awu kan kro nya no. Na kwaku nya ka ba bi agina ni. Da. We are zanso for this year you get man. Enie. Oh, mamu na so de kro me be ya adwuma so a o be kire o. O say atamfo mamu ya dai. Edi depend boy e kro no. Na muna todo di nti. Ne muna to no kwase buo ni nti. Ne motafoa. Ne nkwala nketenkete edi. Omo di omatamfo anim. Yeah. Economy mfam. Aba. Nkwala nketenkete mpo edi di omachi mpo ayeye. A odi azana chi no. Kwala nketenkete no odi azana chi no. Between na no odi azana chi no. Bisa me sen Nkrofo bi Oman Kwasia na. Otwedi ampo ya wehu yemobo. Onfanti asiamra. O my Ghana ye team wo no. Nkrofo bi Oman Kwasia dia ene Oman ni se kire firi wo mo a. Yes. Mani se kire efi wo mo a. Yes. Oman panyi ya ba akopɛ. Dukodem. Ghana ye beto abasa den Oman panyi ba akopɛ ne baba na abedi eche ba akopɛ ne baba. Ejamamwo ni bekɔsɛ den ya dodo na wo mo ho no. Ena ema membo ni ye de ekoso. Yeah. So one e ka no ho no. Sati so mbebu Oman Kwasia pɛ Oman AGYEMANG.
say ye Mr. President and a pamfo do do edinachino no krebe no mu didi mo man no omu bu Oman Kwasia na asa Oman no omu yo Oman yi ye wa man yo and ye wa mambo. Yes. It ye mbisi won say Oman ye yo Oman na asa ye bo man no ya sembisa Nkrofo twedi ampon fa ne sankan Amen. Omi adwene no it will count the book of Isaiah 117 Isaiah 117 Ose men ka say What's Monsieur Papayo? Ose mum ye yeden Monsieur Papayo. Yensia papayo Mojo atentrene. Wo ye panyini ahwehwedan Atentrene. wo ye minister ahwehwedan Atentrene. wo ye ampi ahwehwedan Atentrene. atentrene Na mo tritri omimfo. tritri omim One omimfo no ye fe no Kwasia bu dipa no omimfo no Mo tritri. ye ntretene wo Muni mawisia. mo ntimi ndi mawisem because nwisia ni nyanka na ato aba Mo mprinyina krafo. prinyanyi akunafo na ato aba Yes. krafo na ato aba Yes. eti wo tie mi na wo nte topic na se me se krafo bi bu Oman Kwasia na ebi ya bu Mo mprinyina krafo. ye mprinyanyi akunafo Sabo pena mo tia. se mo pena mo tie the apostle okoda me ka kira mo Mo bedi asasene so ne pa. ye be di so ne pa god ni so be ba ye mfa so Na se mo ampri. na se de mi ke se mo se mo ntie apostle Na mo okoda tie tia dia. na tie asem ya mi kan wo Ewurade di aframa sebo. po ya wo so de sika bi fi so ba Yes. na wo bia bu Oman Kwasia bi o mo twitwa oh Yes. what is sika bi fi so ba na wo bia na wo bu Oman Kwasia bi am so be dey Obetwitwa. me se wo ye ma position bi a position ya wo frɛ Yes. ya wo call Yes. wo be bu akonta Yes. na ni wa dombra Amen. na nu nkwaje da Amen. wa dwenya sharp Yes. hanu anu TV no that's right and touch TV no ye hwe nyema bi akoso wo ka wo hwa de bi a awraho wo hwe nyema bi akoso aba rahu ya mangana pa Ghana yesi ye rukutu Nkrofo Nkrofo edwuma ye rukutu Nkrofo okay ye na nsia na efese finance minister ba say Oman no ye friend say ye payroll no ayema yes em yaka ento aso asem sebe Yes. and ye rukutu Nkrofo security service no okay ye army wo police wo customs custom wo fire service fire wo another prison yeah immigration ye fan Nkrofo nkwala ya ye fa omu munti ayo da fan kwala bebre etimba fa ahi mo da mo hwe nkwala no na mo nkyere dudu am betimi afa mo da mo hwe nipa no ti ahi na mba fa mo da mo nkyere obi konne nansa na okoda ho enu no so ye be fa we mu nyina wa na ka cho se be fa we mu nyina ye fa we nyina me si ahi ne be fa di asemuni ba de man ti asem ra Amen. ahi ne be fa enye no to nkyɛn bebre adwuma de anka ye form ka ye oh yeah na arawo sema me pese me di wa dance eche Ghana for ne say okay awia shinkwala yi awia shinkwala yi bikwa yi mache enu no so nyama no ma de kya no asa kwa yi mache nsuo benumpo ye fa na adwuma mu timpacho upa mo tie me preaching ye preaching be 2000 the preaching be 2003 at the YouTube ye preaching me the ato a check ye preaching me 2008 ye preaching me 2010 say to da ben na Ghana ye be trust ye be ma technical schools vocational schools are those na mo the theories we eba it will be a year school ultimate wuna juma onkoye no mun pefe se nkwala iburu be 40,000 no ma Jesus ka we nyina so mun timi mfa be 2,000 na sa balance na mo be bu nkonta akire wan question mo bu sa sika no obia paper so obia so form to 100 Ghana 100 Ghana 120 this be 120 bisa question say balance no e wan dia adeti na munim say mo pani pa 3,000 na mo nye 3,000 forms na mo je more than na de mo nkonta ni ye jeli Nkrofo mo listen to apostle AGYEMANG
3,000. And so we could perform more than Yemunia. Efemuti hanswe. Onsu akoto form. Okay. Onsu tie onsu kwasi ebu odibo oman no. Okay, onsu kwasi ebu oni. Onsu bu oman kwasia. You know yourself say we are nanta. Yemfa okoto form ayede. Ubu oman kwasia. Onsu aye kwasi ebu ni. Yes. Wow. Onsu aye kwasi ebu ni. Uni so ya nanta yemfa okoto form. Eso ko bu oman kwasia. Ukobu oman kwasia. Ana say uni say wo height wo nyade undu. Anase ananta oyamie enye wonanta na meka wase police mfa nanta fire service mfa nanta omo mfa kwatia bibisa question na wo ya nanta no ato form no papa bi no se hia no ho anase wonana na se bra asembisa bisa question papa bi no se hia wo no hia no ho anase wonana ana se bra ananta ko de okohia obi bisa question Bisa question. Yemfa flat foot. Obi a wona we. Flat foot. Ai wona we. Bote wona ye botano. Bote. Onim pefe so afele form. Bote ko. Yeah, obi oko. Eti mi bisa question say papa bi no si hia no. Bote ko hia obi. Anasa onim mra no you know. Bote ko hia obi pe. Na we won something say. Okay. Dia mi kan Ghana for be gia OKOH no asi a na manyima no nsi bone a ananta bi ya ba reject no yes e be fa ananta bi yes ananta be fam papa bi bra bi Kwasia bi yebam ya reject tintin bi ya fa kwate mi sidan mi share police ni bi ni be say na wa na fa kwa we adwuma mu e bia no form ani so o form ani so na that tade ro na pam say ado ye baby police Who your baby immigration officer, baby fire service man, baby prison officer. Hey, Nkrofo bi Oman Kwasia. Hey, nimpe, muda bisi ha. Mediama masem sebe. Bible say, ye bebu akonta. Oh yes. Yeah. Timi Oman mfaso da. Kisan bese ekosu ye better get san kwala we mu nyina no masa be go next year e bi so be wi abeka ho kwala be foforo be say wi school abeka dodo ne ye better get omo no 18% bisa aban ni aban panyimfo no manu panyimfo nyina kwahye say private sector no mo ye ne den wakasem pa cause mi munim say munni nnuma ana kwala so wi no mo wi school gene say mo yama private sector okay One mo timi do mo sika nnuma no okay Monte trom taxes ne so yes no timi recruit workers more yes so mo hemanim wakasa nkupon kwa wakasa baby ese mo hwa no yes private sector simple because ankola we are very get omi nyina say kogu next year ye bi ba be kan obiom mo san the form ba masa de buom masa de buom to the ben say 2024 ye betwa okay na san kola we nyina kodi party bi achi na yakose so mo bo omo dia mo yaba eti yaba no a den adwuma na ade be ma no okay wo ba no nkura adwuma dabi eso si yaba eti se yenkowe abanya ketua homam ensamanfo nkoa yes ko breti o memu omo nya adwuma so mo yeden omo ji akatua yes ensamanfo ghost names ewo krata aban ghost names se Ghana oh na ye na yes ayema odan ensamanfo wom samanfo wom anampamfo gum na police for bre anampamfo gum yes na workers kese soldiers say bre police cutters da bia bi mo deda very bad oh binye no be the ghost name with the ghost names so Yago hu yamabo amen on van dia se amen me se topic ni san Nkrofo bibu Oman Kwasia ya semisa okay Psalm 26 verse 10 Psalm 26 Osimi nkasa yo yankwohwe tira kronkron no se kronkron si wo kwagye wo na musua hye won nsam ma se ye mpanyimfo bi de be na ahye won nsam ma musua edan ahye won nsam ma musua ahye won nsam ma Psalm 69 20 what's it dan musua osim ye
mpanyimfo ni bi die be na asho musio ahyem panyimfo ni be nsama ena ketase hyede aye won nifam ma aye om nifam bebre ketase hye corruption no mu didi bo ma ne Kwasia oh Ghana corruption Ghana ni enhwe Ghana Depi Ghana we Oman no kasi Ghana so awo Ghana nko Oman Ghana ntokro bim ura ba ho man Ghana ntokro bim and there's a say so yafon chew misraw Ghana misraw mampa bo munya den yes mampa bo munya den yes mampa bo munya den yes and the tina make us ache no Oman no yitimi provide niema ba but we did a short time na niema na say do ohwe so no ohwe so yi ya repent ya repair by efidie Debi aban ka ya repair ajigu egisi wa nesi ko he bia me se bi videos bi cha awra be ho ko he ka se gugu baby aboso ka se gugu baby aboso obadi nyankopon hu yamabo amen me se Oman no bi Nkrofo bi bu Oman Kwasia Jeremiah chapter 8 verse 15 ya hwa som je o de munya butre o me pacho mu hwe and no bi no da ambulance ya de ne call hospital o da ambulance ni mu che ya da hwe ya hwa som hwe kwa o da ambulance obi da ambulance TV for ya na mo ya de man ha dwede to aba on fa ambulance ni mbre ehia aba bi da ambulance any ambulance na say no ambulance pa na the national ambulance they go no national ambulance service okay yes yes wo show dia bi na nyam abulum somebody dey inside be the word nyame betre Republicans the land of unpredictable and possibilities obi demo somebody dey inside etim enye bibia ka road ni nye road ni nye ka team the politics move away nye politics so kwa na kasa bia nye kwa ni nye I'm not preaching, I'm talking as a man of God. Oh, yes. Do a damn na me doing when I am by a mode by Debbie cry. Any a team, kind of team. Nipa no dem. Nipa no da kind no. Te to dia den no, omo hwe nkoye. No peja omo de hie no. Se chale. Emfa road, to we all call by road. Tomadi, am I not again? Was coming to Tom didn't come on the nickel. Some Mamma Bible and Casa, nobody will get a Bible. 15. You shall some get payo. Nes Yamubiama, as well be a ma. Yes, I am so. I come at 2 and I can't or Yarfo. So bedu, so undo. I come to Yaba. Oh, Madam Chogu Babu, Debbie, printing press, Debbie, printing Bible, Debbie, Papa Cabras, the pretty Bible, Debbie, Casanova. What's your some gay quine payari copasum gay amman? Yes, Yamutelaman, Sasum Yanentiam, yes, I resac or Guayar Sabiano, Akuma, Sabiana than Akumetio. Yes. Sayara Sabia than Akumetia, Madame Sanquaya de Biswa. We need just a coin, yes. A BTA. Says a fierce, or ya the ambulance, a bet team, Mrs. Them for fire service. A fierce, the fire service, a bet team, any piano. I know sweat him. A team. A team, when it was a cast, also. A team, the Bombay piano tambang, and a fear so she. And a fear so say. Oh no. Fire service netting. Very bad. Fire service. What did you do? But say all connection with Tiniako, where I say, oh, Charlie Bembe. Na local. Alabembe. And a team Yapia. What a country. If you know, I see. Oh no. Can you just do etitio betiasunua? Say when before I pump you just all gas. Yeah. Now answer the pressure right there. Yeah. A doom. Gana doom. Oh. A
Oh. Oman where you so gay so. Debbie. Oman where so lesbian so. Debbie. Eti cry bubefu. Man where so gay so. Man where so lesbian so. Debbie. Oman di nyango pon yamaba. Amen. I'm not a giant threat na we threat no kwa me me yemu fo. Wum ya na dai. Aye adwani fish ya duasa nan. Tibi sunu man mantam. 30 seconds. What do you mean stop me? Stop with the American. Hallelujah. Amen. Obadi nyakopon yamabo. Amen. Who offer na we tu na kabeka say. Me politics na me nyebio. Who pa kwa check me pass record. Abembia obebie di punch for me sano. Enie. Punches die obi edibi. Obadi ya we yamabo. Amen. Omanti asiamra. Twediasi. Twediasi. Nyakopon yamabo. Amen. Omanti asiamra. Won fa mi senkai. Amen. Na sabre wo biti office bi sika pe a waji nyankola pe. Obi buoma yanko Isaiah 22 onye ko pose mu amudi government ska obo mo fa kwan bi so na mbu o man Kwasia wo football Isaiah 22:17 yes jawa adwumire mutie what se hwe uya no aka 69 no Psalm 69 okay what awurade beto obna ne to aswe mu amudi di wo ball no mu bu o man Kwasia wo football na mudi sika ko wura wo na mudi hye o man no obeto obna ne to atwere ke mu da anada obewu no mu obobo bomu nyina mu gi efefo obeso mu dendenden obeso mu dendenden washimu no wawurom no washi wato atwere sebo me na mtwe obo no go read the Bible ti an twe obo no wo mu go read the Bible ti an twe obo no wo mu a you beto se ball oso bobo bo no ato se ball over the na ba bia ba koto no atwere sase etre so to atwere sase etre so no na be kwakwa wuo Bisa mo question. When you check Ghana 31 million population. You timi nya bibini. Oje 50 million kaka no blasters. Ya share nyare. No bia prepare milo aba. No bia che da ko prepare ni milo. O de be 80. No pen hu brodo ai chi nkosu ya shem. Everything. Be 80. No on be bu o man Kwasia afa so. Psalm 69. Psalm 69 verse 20. Verse 20. Verse 20. What ahohura apete yakuma. Ahohura me trans na bunkunta. Ahohura apete okwa makoma. Aboy yade e ya bom yade me tinsem bi. Na me tiske bi yade ma abrofo no a. Boy yade. O mam so nia mama na abrofo ne kofo o mam so ye kopa besia ba. Nya ta tam taxpayers money. Nya sa de atu o man kasaka. Ya de aman so nko blasters. Ahohura apete yakuma. Aboy yade sika bi nti yehwe obi obam yedua okwan padi obam yedue neso obi ma yehwe danya obia yehwe orechefo obebo man sika ho ban ama ye esi ho bia na sika ni enyunu unnecessarily etueto enyunu obabi amfa so bia ni so tue nchen baby ya tue nchen rough wo de hwe baby ye de opemfo okọ ya de opemfo okọ ayaresa Chrome team no hospital mo check it motor ni na tra so hey painful I was see motor so na motor no mutimi ntwa nsuo ntimi de ho motor no nti Nkrofo ni di motor ni omo de opemfo na se akire o ana omo di motor no twa nsuo no edi kosi nsuo na ja omo wi ana mo beta mo opemfo na so a no na ko tra motor because omo ntimi bridge ni ho bridge ni ho Nya tamsi kabia ma obi se onhwe blaster so now sabi ya hwe blaster na ayeden oban ma ho bo anso ma kwa Nkrofo mo atete se dia mo tia pem so bridge yentimi nya intikro no eni ba bi o mo kwa ayaresa no wo nsuo na chi eti opem for no mo dia mo efe na cruise na kwaja motor na si akire o te efe no mu tware ye den o mu tware ba eti efe no pepe cha opem for na so a wo dey stand efe ne opem for ne si wei efe say ekonwamu na omoso no a omo di ne kotra motor na chi obeka sanya Ghana mo ma Nkrofo ne kasa sanya twi no mo ka no a Obano obawo no ho achine pa yenim kwan abefa so amana wo omodo ne kofa ade akwa another village antana wawo emra yeso ye hospital ha amoba bibia ma yeso yatima obi ho china na de na akọ no enye sa gise ye brace ansana ye de na akọ another village ansana wa de no wo aba Oman
Timoto ni si akire wo twan. Video we etimi dru na do hokura ehia ma me pa. Yo, eni. Te de ni kwa kosi moto no so. No te na ko. Oh. Hobwan so ma kwa nkro. Yabuto. O ba bi adro. Yegina nye. Bintiye kura. Jeremiah chapter 30. Jeremiah 30 no. Verse number 5. Verse 5. Say ready see any. So ready nyankopon ya wa sie ni. Ya tell mo poni. Say ni ma ya tumi ni ma ya hopopo sam. Ehu na aba se. Asumdwe ni ho. We om ni kwe so obewu okwam. So obeduru. Ehu na aba se. Ehu. Asumdwe ni ho. Asumdwe ni ho no so mu da mu ngwa radio. Jeremiah chapter 5 verse number 27. The Bible. Jeremiah chapter 5. Na mu ngwa small boy be abenya misira position. The Bible no verse number 27. You talk about the answer. What's said no man check. Said you man check obi ho akire no onju. Say insisi ayom fie mama no komu no obi anya position. Insisi ayom fie ma. Wo bu o man kwasia. Amoma ya kese wo be kona yom boy ne kon chia sepreko. Wanya ne ho. Wa dor sra de. Oh boy. Ne ho ya sra. Na so dia samone tena samone de be mo man akwaso de da bi. Onu bu o man kwase. Wo mo tentrene. Si ye be bu atentre si ye be dwene se ye be koye bridge. Wo di wisi asam si ye be di wisi asam. Ye be di akrafo asam. Amoma diye. Say onu momu no pre onu ni ye die. Ehiafo asam so no maso. Ehiafo asam nyuru mpanyimfo na so. Yetimi tia we so. Yakopon senti wo metua sade we. Everade asam ne. Yakopon senti wo metua we so ka. Metam so wre. Wo meto ma ye ti se so mpanyimfo so wre. Hunu nye bi sa na me wura ho mitimi su me pompa so bade e de be na me nka nkire o man ni mpanyimfo ben asede ni hwan asede ni asede o beja to ho bekom na MP waje the common fan waje twaga bi atum ko Dubai de ko Rodros winning kakra twedi ampo ye wen yemabo amen o mi akomam o man ti ase am na hwe ba bia nkwala bi ko school hwe ba bia nkwala bi ko school Baby Uncle Ebi go school. No man wants to yeah. When catchum. Say for mammy come your free brano. Kaway. Esa Kayira or Ghana. The 21st century. Esa Sadi Wayira. Hebi Omana Mamuko. Hebi Uncle Ebi Namuko school. No Makofa coach Milo. Ebe to your Bronica or my way or my Amutua Bronica. Debbie. I want to mean Ghana 31 million population. Tia Ghana need to be coach. Play old players. Namunyom committee keke. No mu ya. Namunyom take a week. Yes, blast an eye. Can't check Ghana players one farmer. Yes. And no one farmer cry am foul. Debbie. One farmer some bama blast. I am foul da. Debbie. And so in what will be. I go football. Yeah, Kola. Na Kola, woman, I exams for fam. Teacher, two other market of fam woman. This one market or Akola one is rate. Nothing inside extra exams for fam. Teacher, warrior, Miss Abbey, over market of fam man. To be seen, Nkrofo woman, Kwasia na. Oh, Ghana. Ordinance natural fam. Then so to obenya penny bay. Boko no man dachi akola bi shemu o. Ba da bi okoda yenti. Ni shebre be yedai. Ni shebre besesa. Bi okoda yenti. Owie wo da mun fanto bi mbisa question bi sesi a. Munya yare sabia nya papa. Akola started in set trofam. A yeni se hiding. Yenim se akola ni se odi church of me na tie be kɔ ne nsam. You are such a conano. Takola, we are church of them. We are teacher market of them. No slate is when you be. Slate. But yeah, when we are about, I mean, we were papa. Adria, papa. Yes. Oh, dwarf one, dwarf one, and friends say. They are talibi. Na TV ni eja ye dwafo. Ayo wo man ya timi amutimi kofa broni coach. Etuaneka. O man ya tim.
Lamentation chapter 5 verse 1. Awurade kadiama yeso Ghana so hwede hu ye hohora Ghana hohora efisi agapade no ye di ne ansue no adane hohode ya ho ma hoho ye fie aduane a yese ye ansue no ye di bia ma hoho ye fie na fie sese ye demo aye no na fodia tutu din sa affordable houses enso so no bekom no ya teni asum nyeye ya teni asum affordable ya tini asumu da ya tie free NDC blesso atie free MPP blesso atie NDC blesso atie MPP blesso ya tini e koso atie be koso atene sa affordable houses efi na afford house obi nam ya dani misie ni nyanka wo ye mam ye nanom atese Nkrofo do do village sidia omani kosko awra wo ya omtwa nsuo de he nkwala ni bi kosko a ye nanom mo se village sine de e bi twa nsuo tobre no be 1 month nkwala ni kosko anya ban so na ma holiday de bi nsuo ato omnam nsuo na ekọ for me nkyerame onam nsuo num nam nsuo mu twa nsuo no akwala no kwa wa humobro chain panyimfo ni bi akwala ni bi susuo mu nua no nkuma wo mo ko ho no mu twa nsuo ko obade yankopon yemabo amen heni aduro yi kofo bi bu Oman ne Kwasia na enso ye no ye cheka nsuo aye nom entimi mampempenso simple sabi ye betimi adwene se no ye betimi bibi atoso ade Oman se yemfa nche wokwe yenkom ni ye pie ye ti kokko ya bre se Oman Ghana mamu adwuma mpa wo ya katua ne nyimpo wo san ya bre na esu enya home bia se wan na enya home bia ma ne nyonko tisi Oman na danya Nkrofo nko a we Canada ne Nkrofo ana manager so da ne Nkrofo ana Oman na ye ya de home mislimfo na Syriafo Bible se adwuma bia obi aye bia ma ne dom ma ansa na monya duane adia me be si no mu si o go to Kwame Nkrumah saka e ma ne sam wo sa tokwo ana maami akam papa akam ana mo nam ho na ba ma ba be si atimi hia bla ade say me ho ma o sa wena so mama ho ade ai wena me ti do a customer sa oya sure o me jo na makeke na me bia utikeke wadu mbo nya den onye nche de nya hu bia o so me no awesome hello ade say ayo o ma me ko ni say oh adai ebe ko fia na say ebe ko na chira ya o chini short nya long David short o sa short o short ya yanko chira ni ko ye o say short ni say mama 1 2 be short 1 2 na long be say long 200 oh dale wo koya bra na me 70 mi kura 30 oh na dem mra na kura gi he emra o hey baby adu nti mre wanso bo mre wana bo you ready me bo ti baby adu mre wanso wo emre wanso ya shawo hey obadi ehun yemo bo what the oma misrimfo na Syriafo mo do mo misrimfo ni Syriafo ma ansa na onya duane adia me ansa na obi dia ye na dwuma odna ya asia dan ne adwuma yo enkwadi ye so say amenkwapo nkwampo na di ye so say do be pay free sem ni ho na obi timi nyem keke o se do onyem mpo o se timi ni nyen say ni ko gina kwa ho sam obi ne ne da ye kira kwekwa ye sam na ba na pesa wo no be we style bi kwala ba na pesa wo no be we style bi kebabu no ye kira kwekwa ye sam ye kira kwekwa ye nsam ye ko padua ne wasena so say ye niane ye bedi ina Ghana o se gise Ghana nke nuane nya ya nan ye kira nuane ni bi Ghana yes kira nuane Ghana ina menkani Ghana for kofa biri wo Africos I'm telling you my dear brother menkani body nyina Ghana for kofa bi efri Africos enwa nyina Ghana for kofa bi fi Africos aba ye krekrekre sam nkwala na eko school no om krekrekra dan om sam nkwala ensuo mu twa om kra dan ekrekrekra om sam krekrekra anything can happen to this nkwala way om krekrekra om sam teacher ni so very good onso nyamo nchen o guide wom nsuato nkwala ne ko we humo bro say be so am nua kotwa ye guide wom Ghana oh no body nyankopon hu ye mo amen tia ba bo so mo kra dan ekrekrom sam kra nsam ye ko pedua ni wasena so aba wo we dia sisi safro no wala obi onamu ni yam hye no dem twansu na mo san kwhwe ye dua hwe akola mounts
Only mouse. Mouse. Only mouse. Mouse. Computer in school. Mouse. Yeah. Na kwala we fi say kro we obeden atwere no watimi atwa batch motor secondary school Yes beden no bi okwa achi motor betimi atwere twa hwe mouse osia omi na control paper back home paper back nsu nkrase for paper bi ana nsu krom for paper paper back na nkwala we nyina beden e betwero hwe do ye mouse no yi mouse no bra mouse no here mouse ni here mouse me here mouse paper back no nyina atwero Ghana memo ewe ebo DSM na esi DSM na esi oba de hu yemabo na we mu nyina ekotwero exams paper back no ewe oba de nyakopo hu yemabo na akwala besi aba wo de mo yo akwala besi bi yeyi teacher yi eyi ade a kire mo answer wo de me teacher ti omi nam school mo agro kwa na omo di because eniema omo de practicals ni nya de papa ebo to the jakwala we obey bo bia papa omo ni bo to papa na akwala kitu akọ school akọ book awie book yenim se okosua book no ofie yeah okọ read book no ofie o atam book no ye ko bisa na ade odi book no koye no oni de odi book no koye eni we de mumma volume teacher bisa na who sisa na wudi madam second kind no ntwa ana nanti minken kind na who sisa na wudi coffee nka ade ko yede what the corner say we are the ne buku we ya ni ya mani da jo minti no unti mi kana ade ko yede ile kwana what class day madam second kind no ntwa we book do onya book ni bi so wia nanti minken kind bisa so ade ko yede ya ode ko ne me go commercial break aba wa me dia chira this e koba me go commercial break this e koba go commercial break aba hallelujah amen ye do body awase amen topic no dia so ati Nkrofo bi bu Oman Kwasia na yes mbisa ofu bi bu Oman Kwasia na raho papa raho papa tu ka chokonkon no achokonkon kan sem bebre na sem babu aka na no odene na o de ti hayo babu na sem o ka no and na o ka sem with the book of Amos chapter 5 verse 10 read the Bible Amos 5 babu nkasa verse 10 tie yenti oboade wasi nkasa yo wasi de wasi na wasi what tane de what and na ye tan de what three so bia o person di discipline aduma ye tan no kura prom what chiri de o kan sam we ye pe o ka sam no kura obi Ghana for mpe what chiri no o mu chiri no Tebeda ni na kasa tia na uye say sa pepe enam so mu tietia enam so onu say nipa ko ni ye corrupt nti na mu ji wo mo ho no man kasa Nkrofo mu bu Oman Kwasia nti no on pese obeka Oman ne bone yeah awu sa opimfo ya di ni twa nsuo ya di ni kwai wo de bisa question say ma mi kwai de na woni tirim na dwie bebre eti benya nkwani timbenya nkwani timbenya nkwani ma mi ne di ni twa nsuo no Mudi senyi biom na monwe ma me ne di twenso no bibisa senti okoi obenya nkwa na asa dai because there be onam no okọ na very risky edi moto na di kai twensuo to ne atam na ye de ne sen no ye de ne twensuo e de na kọ ye de ne twensuo opemfo okọwo agye bebre ti bi benya nkwani obadi nyakopo hu yamabo omanti ase mra eti ye kawe ya ye ka dia tretre wo ma ye shape nation no yes obadi nyakopo hu yamabo ofanti ase mra wo mi adwene nim eti entani pa wo sadie we hu entani pa na nyoma me na se ye wuni a obadi manti ase mra o mi adwene nim na kwala na ye ko watam buka wodi ko fie nu ye business word ko wawie buka wodi koye de no o be kasa kwala na kan kwasi asem ba me pese me kecho ni teacher ne hwan na mpacho teacher na mana mu book so mfaso de na bribe no share book o be komu no o share bi da o share so nche and oni book so den so mfaso that is the reason why intia akwala no ntie ni answer no fa book wawia odi ko
Okay. Now, what's the sign now? Would you coffee and kind of already? What do you say? Where are the look where I knew your money. That woman to you. Won't you get out of it? I mean, you say that yes, I'll be a chat Saturday way. On your book, some fast war. But the book in any of you. Oh, make me cousin yet, Miss Mummy and try say, and yen Mummy and try say, you better what this, you technical schools, vocational schools are also. Don't call any B. Talent in Pierre. Yes. No, my developer would do in Nano. My dear sister, my dear brother. Share. What has one with this book? Some Share. Dear Kwasia. oh, I could away. You can see him. You didn't find it. Tim Takraba. Obit me on son. Do maybe yes. Well, I now go a friend saying, you could to me. Bebre, Sanky, don't go technical school. And go big rabbit here. After static represent on one being on the son with Juma. Yes. It is some ye baby. A face may catch your mind say, Mommy and private sector. Yes. Yen shake by your mining baby being from more. No one to me and yet the infant workers. Yes. More workers more. Look at You mem. Don't you just a crab in Wafa? This will go to me for crab in Wafa. Yeah. About in your Yamabo. I mean, near Fakwa, I could school teacher in here. Teacher at the Ocharacoladi school. Ocharadia school. What I can now, we pay just how we need to school. Would answer somebody, my teacher. hey, Woyo. Wait, the bro put in the same. You know. What do you say? I said, Bita. It's a grow and will be edited this time. We are not serious. Oh. What's it, Buta? I like you better base way. Buta. Aden. The 2 eye. The 3 eye. The 9 eye. What do you mean? I mean, we are not serious at all. My baby, you serious? Okay, you serious? Oh, you serious because you serious. I do way you teacher need now. They are the way yes, some. We want to go ahead. The way yes, some. Who say you serious? Oh my Ghana, see you serious? Yo, I don't get so quiet. Any. I will be or Africa. Don't swat them, but don't see the baby Johnson. Yeah, or Jackanum, and or Johnson Canum. Jackanum, say no crow, saying no crow. Jackanum, and or Johnson with the Bema. Eh? Was scared. Eh? It's fire service man. Eh? Who do can so cool. Oh, Kako. In a traffic, Mupana. Oh, Johnson. Oh, Shiegusan. Oman Kwasia for Aquan was a Nkwada Zoo. Water hose. Yeah, serious. Yeah, serious. Debbie. Car say, Copetoin car, Fachika. Car say, ye petoin car, Chika, where the Chika, Echika Organa. Toin car, Ebachika, where the Echika. The Echika, I wore my hair,
Moto. 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 Yes, Semini. Nachika. Moto. Moto. Atani to yi moto. Moto wangba me lolly. Ay! Obadi ya we hu yamabo. Amen. It is out trust na bu nkonta we na we de trokronko kan. Asem no mu do na asem na ehu. Yes. Tie Bible. Yenko. Yen read the Bible kan the book of Jeremiah. Okay. Go. Jeremiah mam yenko. Okay. Now so be kan Jeremiah chapter 5:20. Okay, Jeremiah 5. No be Friday says niama yi papa. Yeah. My dear brother. Bible be mo due. Yes. Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5. Verse 20. Isaiah 5:20. One year. Was 1 year. One of friend bonnet papa. I did way. I had the bunny so be Friday we said papa. No friend papa bonnet. No one friend papa so said bonnet. One of the sumia say dan na mo bi dia sum. Ya de han. What the han sum. One also the han sum. What the nyonya frem. What the nyonya den frem. What the frem so dan nyonya. No kopota na brantie tie. Opia tan to say ya said your boa no. Wo wia. Wo wia. Saying some say enya no credit some pot. Obi aso aduma no mugu so omoye no. Tai na so tutu aye we na no. Aso the 2 year or the 2 year na. Do crowd kan ba na kwafo yi we no ano. Wo de obehu aso obi atam no de afa nchen baby away boss. Say no credit. The can be banetare. Tai no be se no bi ata asa agro asa opie agro or the afa chiro agro or the afa o agro or the ako agro do be paro car no future se nyama wan nyina ba unya ne sa da tutu obi so adwuma nam wa tutu nkrofo kan nyama sa u pete light benye bo no u pa ben u benya ben bibie because ti akro mu obi edwuma no so ti wa agura o di fu no dia fetchiro pam no dey sing bibu o man kwasia papa bibu o man kwasia papa Micah chapter 2 verse 1 Micah 2:1 Zechariah chapter 9 verse 3 na onya ani enko ma babo ngasa ko Micah 2 o se ngasa kwaso yenti obo ade asa kwaso yifiro ani enko foforo kwaso ko emimfo nue ene o se wo ye mim munue won sisi o man ni po man kwase babo so omonye den munue wona wo dwene mumuyosam wona wo dwene amumuyosam ene wona wo sisie na wo di sisie obi ade asemefa ni wona wo sisie boni wo sisie boni adwem boni wo mpaso ono aplan say machi me kwa adwuma ko me ko peden wa plan si wo kwa de obeyeni ase dey no ebedu nwumre nu onim de obenye fridge mama be fie o siesie boni ni mpaso to ono oda dem na adwene nya plan o plan nya nya oman nkoso oman nkoso ebu nwo plan anopa han no anopa no aso de wo kwa adwuma no wakoyo saa de no plan ne wo ne mpaso no obi adwene odwe wo ne mpaso no nya adwempa emmo man ni kankro ehwe oman ne dan esan nachi Zechariah chapter 9 verse number 3 Tino to abaye de ko pansanka esanki to abaye den edin etika esiki to abaye den edin eti abaye den to forman no wa he Tie Bible Tino to abaye den what we to abaye den o tietia dwetete futuro ma abomoden amani bi bomanu ba ma dwete ebo anu mo man di yi o sika ho no ye de ndia tuatue odi edi position so bi sa se de acha no eno de as position ye de adai ye de acha no so anya dai won fa otia dwetese futuro otimi tia no bo man no kro no obi position ye de amanu no di position no odi bu man kwasia tie Bible wo se awurade be mu afa dia na se obi sa se tisika na mu bu man kwasia sa no obi mu adai obi mu afa dia na obi mu afa ni nyina di sa na obi bo tumi wa podum bomo hallelujah amen oso bomo wu atofu wo yes
Kwasia wo. She. Timi mu Oman Kwasia amfa so sa da. Timi mu Oman Kwasia amfa so sa da. Onoko potwe diampo ye wehu yamabo. Amen. Oman wosra mra. Na dum mra wo so. Obi atwirinum. Omi atwirinum. Me wura ho. Omi atwirinum. Amen. Omi atwirinum. Amen. Okay, the book of Isaiah 120. Isaiah chapter 1 verse 20. Isaiah chapter 1 verse 23. Isaiah chapter 1. The part of verse 21. What adding a Nkrofo? I didn't know Nkrofo. Adding a German for you. Nkrofo abem. You Christopher abem. Yes. It's a bodia. Oman nyina yam somfo. Oh. Nyina yesi asum nyame. Akatama ye na nkata na tedi na nkanyame enu masam na yedma. Trinity mu. Akatrini na se kedibu Oman. Neso afedi e. Se Ghana memo a. Awudifo nko a. Awudisam nko a. Oman so ahwefo no. Oman so ahwefo no a. Both opposition and government in power no so a. Oman adwonkro no. Why man so twefo? Me na me tro man so twe no. Debi. So onye man so na mo twe a. We gasa white, we boss blue. When you just said you say yeah. When you just said you go see yeah, Obiano was say yeah. Why am I such a fool? Because you want any man, so we have got radio stations and newspaper review. I am afraid to partners. I better as a party, a blue party green. On my trust. When you just said you can your man and Kosovo. Yes. Say in the name of the party, yes. Not country Kosovo. Oh, yes. Who can say in the name of the creator? No. Who can say in the name of the country? No. You can say in the name of your party. Yes. Not the country. At all. Who can you buy now? Penny be talking? Yes. Could you mention wow? Yeah. Could you mention a channel? Why are they putting in your CNE? Yeah, women are wrong, woman. Yes. And you're women, you go by your Debbie. Why am I such a fool? What are man to for some money? I would differ now for Jabena and people in this fighting back up and chrome. Oh, you go and chrome parliament. I just see a Messikabi. I'll share one, but yeah. Oh, yes. When you have them there, would you get to it? Debbie. We never see ya. Say, we see any Yankatia. A Nkrofo some no money. Babu said, we see Nkrofo some no money. Yet I read as a for Radino. Can't share more with your man. Yes, 2 for salty and yet 2 for Sanuma. May me buff so much. She had Yachramo. Namet Thomas so rare. Amashamam, Kolani, in Kobisu for bread on the crime say. Baby, I say. When you know something in your bias, Mubiamanua, politicians, Biomanua. As someone to have a day. I mean, one day I'll preach a boss. Yes. Missy Mudi the Bosheka. Mudi the Bosheka. Mudi Obi the Sabosh and 8 years I day. Now when Timmy and Timmy fulfilling the promise of who's over fan word. Yeah. One check years now. Cause 8 years, 14 years. Yeah. Cause 28 years. Debbie. Babu. Share. Babu say, she got some yes, will be not a baba no idea. Watch out. Oh, to say you'll be better. The young man more better than son. No, person what can. Put upon them who grow politician back at you waiting the poor day. Yeah. But you come over here. Yeah. Trust your Mungunta and never find. Babu. To tell the book of Isaiah chapter 3, verses number 12, number 13. Isaiah 3, verse number 12. What's the mind here? Ghana for Muntie. I feel the my friend is home. So, Mofra, Kwasia, no man Ghana Memano. Young boys. Me mind, what in the party? Nay, a party naba. We are Miss Swan song. John's back was in the Moya party babu. Say ya. Say ya. What's the mind? Ghana Maye. I can't tell for I nada for. Nada for. Was say what quantum porn say Yanko quantum porn one can you twab more on the 30 year quama and one say. Verse 13. The Bible says, yes, hallelujah. Amen. Also, be for 10. A man in penny for. And Asafo Hene ministers, assemblymen. Yes.
MPs, yes, DCs, yes, Mamunya positions. Osuma say baby amunini baby amotete baby amotete yenim yes, position what in position anything. yes. Oh yes, ebi wo position anything. Ebi wo position anything. Anything. Wow. And so media katia. Okay. Anything. So media katia. Okay. Media katia. Katia bi sorry nam book paper session motom sa wa mo ma no. Ne nam sa yes sir. Okay. Yes sir. Sa na nyumna ko na bosumi so a Kwasia katia. Adan na ban na aba. Tiababo. What's Rebebu Oman penifo? Rebebu Oman penifo. Any answer for you one name sa bia wanya hwe mo man no. Ye fisa mo na mo di ba betro. Di Oman sika. Mo brofo asade o fie. Mo asade awo mo fie. Mo hunu dan. Nyankopon se mo hunu dan. Ana mo peta me. Mo peta Oman Ghana. Ana mo dire mo brofo. Mo brofo brenkofo brenti mo hunu. Ewurade asam nie. Nyankopon asam nie. Metua mo soka. Metua mo soka. Mam, de mo transam. Na mo kwase akatua ni o. Hye. Adwuma sabi anya permanent. Abba. Ya din kwati asem. Debi. Ya benin kwati asem. Debi. She onye the punishment ba so a. Masa. Ubebre o. To bobre yi na adwuma na wo ye na hallelujah. Amen. It is from antiwada. Debi. Ate. Enya permanent. Debi. Bebe fie pe. Yes. Dia na wadwene fie ba. Nukrim. O dia package sika ne dan ma. Go betimi ma problem ba kwa jiri nyina finsam no asa ba level. Nukrim. Level na bedu no. E ho no wan ka OKOH sira. Obeka me so. Bo tantre ne bra. Bo atantre ne bra. Yes. Judi wo Nyankopon mu. Yes. Kebabo no. What's it? What's it say? Abra Nyankopon be bumatan. Poso be bumatan. Yes. Awo mu to kan the book of Isaiah 33 verses number 6. Isaiah 33. Aseme ne Bible ne kano. Verse number 6. What's it say? To abodi asam. What's it yo? What's na wo bre so na ma What's wo bre so na ma ma nyina dai. O ma nyina. Yes. Hallelujah. Amen. Wo bre so. Yes. Ma nyina. Position na unya no. Ona ne yade ama. Yes. We DC. O man time wo for wo bre so. And my area of when nye. Yes. MP, only to about this year. Last 4 years. Last 2 years. Last year. Only to about now. And you're paying you. Yes. And I'm minding you now. Assembly man. Who pays you? Yes. President who pays you? Yes. Vice President who pays you? Yes. Policeman who pays you? Yes. Sojaman who pays you? Yes. Teacher nie, headmaster. O di for true for me. That's what I mean. Sa tonto munya yi o na ejimi na mu jimi no. Ate. When preach the word of God, you are selling Nkuto Banche. Why? Na kwanche fun fa so bi eni so you so emanim. Omhye hunu. Na webewu. And I say ya 31st. No mu dwaba. Afi mu mahye ni arewa. Ya de mu beto table so atwa ma na mu ya de ma. Ate. Kasam be hye ma fam ho adi na obi akwa so akwa na obi akonya promise obi abehye no nkom bi wa ye dan se mo nti ye de Bible de ba be kyerew obi bewu wa ye dan Nyankopon ka kire obi so bewu o kye na de ko a wa ye nti obeku no o ma wo se ade ami ede owuo ni ban wa njaya ubewu eti de nti na obi bewu mu de bia ma ni bia mu ho ade pa ma ti da ben na Ghana difo mu be ni be bia mu be hunu se Ghana ya mix oil bi o baby da ben na hunu se Ghana friends say God be a balance yen ejapade bi Holland ma balance yen na wakwaye bi mo man ni ntumfa bo man no bra mo ni bia owu nko ano na no anu TV di for Kwasia na no anu no da bia eni bia de bia owu nko a na accident be si ana we be si da ben woni be bia hu ade pa ma ga da ben woni be hunu ana wa kasare ni ahya nkom ana be hu na da so ti asore nim da ben e be hya nkom se kokro mu kodo na be yes. Never put a jump on him about. Amen. Open in Tiasium and Muso. Why you want your Quajiman say? You went from me when you are Yamau. Mika chapter 2, verse 7. Mika. Babu Nkasa. Mika 7. 7 verse 2. That's my two. Because 7. What's in the papa you left? Says the papa you left Ghana. Tifoni ni pemo. Tifoni ni pem. One you not Tamoja. Was soon one you mufidi. Isaiah chapter 29 verse 13. Isaiah 29. WW didn't see. Was the one you not so soon and mufidi? Just say yes soon video. One sample one is to say enya ye.
Impensa kubani so. So say nye. Obi me obi a pure water factory. Okay. So a petrol company obi we rubber. On so to nsuo bi fra. This idea bi obi so aye bi different. Na so bi koto cocoa. E kan one bi. Okay. Obi so bottle one obi so aye the same bottle one bi. Go hwi ase ani me gugu. Just say minyim say wudi sem na free hin o. Ni pense gubone so. Tie Bible no. Wasafo ni bisa biribi. Wasafo hini bisa biribi. Otemufo paketua. Otemufo paketua. Okoro hu no obi nya asam. Wa ma pa ba ma nya dren. Udi bim na de me di bim. Hwe. Oguru do di fo be di bim na wo udi fo. Udi bim no kok. Odi fo. So bia jaketua. Yes. Tie Bible. Woni pakase ka ne kra woni ho. Pakase ye bunu no. E ka ne kra ho ntam se me kasa me na me ka se obeda bi wan po beda ni bi wan pa. Se de mo bom anyunu no eni no mo nyuna ye ko keke no ye keke. Oye ko pe no ano. Obi ko wu no. Wo mu ni papa no. Se se ye mu ni papa ye bu ni se. Ni twanya koto ano no. Me fo sa asma ba papa jeme no. Sa onu mo kura che dai. Se hweremo. Che hweremo uni hweremo. So atena kura da hweremo ye kase nkase. Kira no. Nkase. Yes. Nkase pa hweremo. Ye mu ni po ye tinfo. Sin nkase ba wa fru se sho oguru a wa fru se cho. Obedi wawu. Yes. Obedi wawu. Yes. Tie Bible. Was awemfo da no. Ya awemfo mu omutie mu no. Waso twene ba. Na awemfo no mpo obi a akofo se security man. Ogro no kase timi twa. Otimi twa Robert se den. Edema. You also guard on. I'm telling you. Kai. Hey. You guard on. And no be police ni what banga no. Sikan Ghana for bus can change what bang na no. What bang we na no. Yeah. Only protection. Oh. So yes one banga. Now ko police ni fear bi ojira o. No bulletproof. Bank no no. Yawana ba. It was so tricky also. Kiosk to be no my yesi bang anymore. To say bang in so time as why bang as well be a bang. It will inside. Police fear. Oh. You know, na aba pontiba edi chesi am robber. Debbie. No bulletproof. Obi obosi ka ho ban. Oni bulletproof. Debbie. Mako fa coach sisi Ghana. Nyakopo hu Ghana mo bo. Na Miss Ghana obi oso ye Miss Ghana. Then na Miss Ghana I am a Ghana. Miss Ghana. Ni abo we hu twa. Obeti contestant number 1. No the toba. Na pajimu obetu nkwala afọ na twene special to no yes. What is it? Yes. According to the 20 degree ba ne tontem ho no 73%. Okay. Oman Ghana ye market. Oman ye market room. Oman we be Debbie. Oman ye market room. Oman we be Debbie. Ya market obi to say wonu no wadi first. Ye check ye no ba no for Ghana. Edi amani sika we ya tua sika we di ato na account ya amani down we is Lagos ya say take it amani so nko gina ni UK no say anya de obra be no abo yeso mo yemani Isaiah 29. Isaiah chapter 29 verse 13. Verse 13. What's the name say? Onyakopo say men kan kire ga. Essence omai. Enam so omai. Omodo mo no be me. Ya no na me nyame nipa na me yami ginyame di. What do I fa fa na di ni? Ya ni ya kire say ya po nyankopɔ. Wakuma de ye fi takwa chiri. Ya free nyankopɔ kwa chiri. Yesu amu di suro be no. Free di suro nyankopɔ. Aye di pasa yo musu. Aye di panche hye nkoa. Me kos no mo ye dia wasam. Ye dia wasam. Anya hudwiri de. Bema hudwiri dia toye. Memo nsa fo nsa sana ye di bu oman ni ye di toto niyama no. Aye be free mpanyimfo bi nsam. Yehunmufo humatu fo nsam no sika ginim de na ye dai. Anani se de mi kan no kure. Wonim nyansa kona dwembo ni ba otipa na nyansa ye dai. From ne twetwe nkomo. Sabre me kwaba. Ikwaba. Also ni asasi ratwe di ampo ya wase. Amen. Topic in that one. Nkrofo bi bu Oman Kwasia na. Ode wa check nyuma. Na check. Obi e de contract ama no. Oboso wa nyoma na ibu Kwasia. Koye 6 inches road, akoye 3 inches afes Kennedy. Tie ye Nyankopon che say Oman Ghana mu say, party bia ba onye road, na afi bia the 4 years and say, Obi fo from Zambia. Tie ni kwame nkuma ye road to honom. Ya faso sa. Oh. Kwame nkuma road ya fana akroboto. Bia
bia beto 30 friends motorway motorway bia beto tema motorway aden da ben ye betimi aye road a obi born so be fa benti de bia party bia be yenya no asem ka cause odi ni saka we no an or yes sapete a kire nkrofo 4 years 8 years ne be kono na che said ono adua banche atu na ade esa adi adentia obefro man be kono na road o ye na se ono ane penso iso bi foforo san be ti ye gina faako ene ye ko ye gina faako Ghana yesa akwa bi okoshi wi mo wi amame ko bi okoshi wi no gina faako eso se Nkrofo koja no from where my akwa bi akwashi wi no no agina faako no si Nkrofo bi kwaja no sana Ghana ye yesi ye koye nimpa so ye gina faako yesi ye koye Nkrofo bi bu Oman ne Kwasia o sie bundoso Kwasia doso nyansa ne bi mu wono nyanya misuo nyansa Jeremia 9:23 uya no abehwe akwa mo wi akwa no mame Jeremia chapter 9 the part of verse 23 what's me nka say say awurade chie say oba di nyankopon sie ni e mo nyansafo chie no nyansa no chie nyansa so de bebu Oman ne Kwasia o oho ade fo chie no ho de ni fana mu odi mu Oman ne Kwasia mfa so o de fo chie no de fo so mfa si kam Oman ne mfa mu Oman ne Kwasia o ye mo na mo bi chie no obi di bu Oman no kan kro ne say woni mo nyansa wo wurade nyamisuro no ode ga Oman odi bebu atenten nyam Oman ne nyamfa so ye Oman ye mbo Oman ye ayamanyo ya ashiwi obowi ni mu a se Ghana se na aye se de Ghana ya aye ni ashiwi na wie no mo de mo ntie na no asem ogina faako hey boy na de na aye no kwani kwaja akwa be ne kwaja mi jai kwaja o akwa be ubama na kwaja Ghana ejina faako asa ko ojiwi ya yes ejina faako se ye ko sa ko ani kwaja e ma na kwaja obade ya we hu ye mabo amen adentia o kan the book of Jeremiah 16 Azana yanko Isaiah chapter 9 verse 16 me part of verse 16 also me nka say also oman ya kwankyerefo say oman ya hwe ni ya ya kwankyerefo na onwa nya position no oman ya fom position no onwa nya position na say oman ni nyom so mfaso no oman ya fom omo ya ma ya fom na wona o kyerɛ kwan no omo so omo kyerɛ oman ne kwan no wa mene wom omo ya ma ni oman no eti awurade nyankopɔn enti onyankopɔn se me nka kyerɛ oman ne Ghana wonya emnantie ho ani gye ti wanhwe ni amnantie bedi nkwase asɛm o ne yam hyehyɛ wɔ wisi ya ho nyankopɔn se yam hyehyɛ edi bɛhyehyɛ ma nwise ne nyankante yɛ to aba no te sei nkwase ebu ebi mu bu oman ne nti wonyina yɛ konkonsafo se yenya na ne konkonsafo enomanyafo ye na no ɔde ne onya bibi di pen na no aka ɛdɛn atum aka na no atum waka na no atum hwɛ kwase ebu obi amami bu oman kwase a sɛ yɛ no korɛ dia akutu no ɛna obi apakutu a abre so asa ye yellow no na yɛ kutu no yɛ kutu a abre no ato din sɛ ɔboase anka ani o yes akutu a maami asensin yɛ kutu a otu sɛ kutu bunu ne kala ni o ɛna asesa ade egu sudi yellow to di gumu a na ayɛ yellow ti gbehu abeka sɛ kutu no na ayɛ anka wo ni o mo dia mo ntie na no asam mo dia mo pa mo ntie onye dan ni what's say white man dia gu this will be in factory utimi say bibi acid bi wade ani the woman na aye yellow akutu so ye fe into be fe color we nyina akɔyam nipa boni se abegina station ka woni o to ho kire wa kom de wa e chese bazam ye no di yan can the book of Ecclesiastes aba ade
and ye ho bonis ha, and Nkrofo bi bu Oman ne Kwasia na. Hey, ye cassette will be or cassette any be. Can't go the book of Ecclesiastes. What's Nkrofo chapter 4? The part of verses. What's in summer a home you woman? Say, a kutui. Seka krebi na beto na eka mani ye beto amawa. Anka to anu asa. Yes, in summer mienu a. Ayo bredi daju so be man Nkrofo abre wom. Tato ya diama oyonko. Onyankopon ya wenwu yamabo. Amen. Sa bro betimi afre me. Me joso ban kwagyesem so. Yes. Me din di apostle OKOH. Nokore. Srewa yesin Nkrofo bia bakumase area ho preach wo say me mofra ni o me nsuma obi a ho nom. Papa. Me nsuma obi a ho. I should see from living your young from living our from papa you don't go no. I'm sorry, I ran so I'm going. Obian for Obian Koti, Obian Congo, Nachize, Mima Bafrano, so bebre. It comes here branches here, the dinner to TV, so be any maybe a branches no. We could jump on 10 or the speaker because Jaga says, Apostle Quadman, as we are called living our catches. Ha. Panama 055 955 2686. Ubet me from near to Chinkobo 05076 90